Kin Ladit General Fred Tolet kaachiel ki Honorable Minister Oryem Andrew Okello joni enario enini ineno pa an petwaro konyo acholi unyolwak michwa East. Watike lutela ario mapig merdada. Duamgi winyine merdada lokomgu yuegadada. Dano margi mada makubeti platform wen General Fred Tolet. Ladit Minister Oryem Andrew Okello. Word pa General, kachel ki General. When you look at me at full, but inano pa an jo ario eni weng joni pegetwaro konya churi atikiti an lock momi atika mina analysis mamega en atika mina analysis party making judgment in rom chere making judgment cheka tikere oye na chake bot la dit Honorable Minister Oryem Andrew Okello. Wandong wa belo tichien ka jomo no miete no ngu no miete ka jo no lete no no lete ento pekare malach mo wa mi utela iching la dit Minister Oryem Andrew Okello yino mama wanu nena mabepe pien kani konyo wan ki chian lok kon do Oryem konyo kitela mawa mi chieni kono dong kubeti wa loko ma lok mo pe wa winyo matwal anywa pa kor mo jonko dong peke la dit kan ini be la tela ma in tampi luaki lokom le matika yele wani kauno ni ini be dana ma tampi luaki adepa le ba ko gini nong pe kidong mario gina wa anano ni in petwar konyo wa unyo la dit petwar konyo wandong kubitini ana neno jemme ma pol ma berkatime la bolle kane wa powi le dit ikarma kiter mema me parliament me bieno ka penyo tampa luak ikom lok me tam limit ini bieno chu ya po aberu ti ka choke eoni luak ku wajeni wan pe wa chwago ni tam limit do mer ke kwanyo tar ini chere chung kamera tie la bon luoro e char mir pa luak che wajeni yes mer ke kwantam limito doka ru chwero chwini luak ma tikin gamo contributing porni e kwi mo karo pien pe chere waju tam pa luak ke kome e chere ka waju tammi me defending position ma megi e wang la dit Museveni wego indong wa mi et de tiu ke genwa yo maraj wego gin eoni an pierre kena neno chala in pede twar konyo wa tutte wa geno in in twar konyo wa pe konyo wa aya bot la dit General Fred Tolet eni la dit General Fred Tolet utiu ki gamente pe karma la jadada e karma futna wuba matera wubi pa ko dugula dit ku be dom ti muje uti roma papat me mon mando no roma mala da ma ke loni General ma ene lo wi mon ma dir da eta chuli wajani atum parwot imago ki megi atum parwot imago imedo ki megi e karma enti teach la dit General challa mon ma dit ati General lo une lo ben dul mon wan po ber ka winyu ni wan po ber ka winyu lok tichimo ka gwak tie idok gang ma meku kuno ma dana rio adek mo me konyo gi we ko gang ti mabe ti be ento e vuremu kane wan po ber ka winyu ni kidong wap tiki la bolma lu dir ma doa ta ma bukati ni an ka pikana anda ye we ko ticho e karma wan ti lwen la dit General wan po ber ka winyu ni do unu fudanan garatidi pa bera winyu ni dit General Fred Tolet timo gino nyokiti la dit General Fred Tolet timo gino kiti me we ka dui po yelwa tira la ramono tiki luoni Brown di town kenyo no lo wa winyu lokko ni chero konyo ngade ni
to pa wenyu ti chi la dit chi don ko ni ini ti wachi ibi konye wa ke chi alok ibi konye wa ke chi liet mo lok ma winyi ne met ma da vuara do bigi chi ena ini ti e ono active monyi uno petwar ti utik pakagani imere ki megi pedon waron wachi ni ini te ka meto gi mo ki botwo wa ini katiti wachi lok eno ni ana ya twer ni gino mama an chalo joni gine penia chi eno bedo tama machala nywele me Uganda atiki twer me wachi ngwe tama